Nginibingelela ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela udaba olihamba phambili njengamanje ke umthandeni ke umfoko amanqele ungene lapha ke estage kwawalona ke ucingo ama security ke alokho emngunge njalo ke umfoko amanqele kodwa ke abalandeli ke balokhu bethi siyamfuna ke thina ke umfoko amanqele awuyibukele nanka ke amazubila ke ayo ke ivideo engikhuluma ngayo ke mbukeli lezingako bengize nazo namhlanje siyabonga.